Бактарыңызга салам достар. Ясин бүгүнкү видеода калай Ясин сага киретин айтам. Буну бүкүл күттү. Мен достар, давайте 300ге жеткиз достар. Сол кезде Ясин санды одан да күчтүү дамытатын болом. 300ге жеткизик тез арнага тиркеп лайк басып кетиңиздер. Болсун мынчадан никтарыңыз меникиндей болуу керек. Аттарын жазасыздар, мындай бир сызык жатыр го, сону коесуздар да, кызыл деп коесуздар. Анчи играть басамыз. Тек бир версиясына арналган. Азыр кичкене катып. Так, друзья дейтинге киремиз. Мен Ясин деп тур. Меха. Азыр Меха. Аты Ясин деп коебуз. И адрес дегенде азыр 94.156.117.115 порт болса 19:30 неке осындай. Сохранить кнопкасын басасыз да кичкене күтүп жасыл чыккан кезде киресиздер. Караңыздар. Мына жасыл чыкты. Кешірім сұраймын достар, үйде попугай бар еді. Үйде попугай бар. Осындай жасыл шыққан кезде кіресіздер. Короче, сіздермен болған Ясин. Егер де попугайдың дауысы шықты, кешірім сұраймын. Давайте.